Kulandzela indzaba yabomake labamaketha katobhaphasi labakhala ngekuthi maspala wakamanzini uye wayodweba emalayini noma-ke tindzawo tekutsengisela. Labomake bakhala ngekuthi lesikhala sesincane kantsi-ke maspala sekungeteke bantfu labatsengisela lapha kulendzawo. Sibe sesikhulumisana nemnumzane Mathokoza Thwala lochumanisa sive kanye namasipala welidolobha lakamanzini lochazile ukuthi kude lokushintshile ngetikhala, kepha-ke imvu labayentile ukuthi bahambe bayovusetela wona emalayini lebekavele akhona. Kwentekile wakhanzakala ukuthi le midwebo yalama spaces apho seyafada noma-ke iyaphela. Nyalo-ke lesibhizi ngako kuvusetela leyo midwebo leyo lefaka ekhathi to ensure ukuthi kunetindledlana tekuhamba in between lama pallets so that ma-customer tokhona kumove from one trader to another. So basically sivusetela nje thina imidwebo sisibanjwa babuyele etikoleni tabo leting 2 by 2 square meters as per i-MOU lesinayo nabo. Ema-allegations ukuthi maspala ufaka abangani bakhe lapha kadobha phansi, ufaka bonesi nani ku-flea market. Sicela nje kusho sicacise akusilo nani liqiniso lelo. Nangabe kukhona lonefakazi baloko sicela samane avete kamasipala sitokhona ukuthi sibusebenta. Otherwise ku-flea market wonke lo sebentako akavumeleke ukuthi aparticipate kule flea market. Netihlobo tethu kamasipala there is no way lesingadifaka ngayo. It's an open flea market, open to everyone and anyone. Kude nje singabe sesifaka hlobo tethu. Uphinze waveta ukuthi bantfu labatfola i-free market bantfu labangasebenzi ayike tihlobo tabo. Etindzabeni te-channel yemaswati ngingunondobeko Dzabetse, ngina noNhlanhla Thwala sikamanzini.